Šta ima? Jel ti paši Alma, Nesibe? Alma je raja. Alma je kulturica. Nemoj samo da nađeš i u njoj neku... Ne. Da je nama ko Almi što ima. Ali ovo stvarno iskreno govorim. Hvala puno. Stvarno od srca neko ko čuva svoj čast, svoje dostojanstvo, svoje zna ko je, šta je, zbog čega na ovom svijetu. Kažemo, nije niko savršen. Tu i tamo se nešto desi, ali teba postoji, jel tako? Alma, svaka priča ima dva lista, dvije strane. Tako je. Dopala se izgleda Alma. Pa ja Alma, ovo došlo što smo imali priliku da razgovaramo i da je upoznam, je insan. Je baš insan. Alhamdulillah. Propovednik će doći nam Isus alejhi selam. Neka komandante, neka tebe. Ne morate se svi. To je Alma te nafalo. Se vode i nije mi, dobro mi je. Monahi već misli da mi nije dobro. Dobro mi je, alhamdulillah. Mogu li ja, Alma, pokušam prevesti jednu kuransku suru, da malo ljude upozorimo na to stanje, na stajanje na sudnjem danu, kada budemo proživljeni. Dakle, mi možemo svoj život provesti kako god ko hoće, po svom nahođenju. Neko hoće da vjeruje, ok. Neko neće da vjeruje, i tu također. Nemoj vjerovati, bilo ko. Nekom se sviđa to da radi, opet, to je njegov izbor. Ali je obaveza, kao što je bila obaveza Allahovog poslanika, da prenesu istinu od Allaha dželešanohu. Obaveza svakog vjernika koji sazna da ima empatiju prema onom drugom i drugačijem, da dostavi istinu. Jer kada vidiš nekoga koji radi neki grijeh, nešto što je djelo za džehennema, čovjek će na najljepši način to nekom kazati, živ bio, brate, sestro, ako to nešto radiš, odvesit ćete to djelo u džehennem. Dakle, bilo bi dobro da to nešto sa čim Allah dželešanohu nije zadovoljan, da to ostaviš, jer valja na sudnji dan doći s tim i kada Allah kad nas bude pitao što si to Nesibe radio, što si to Enis radio, što si to, dakle, ne znam, Hut ili bilo ko, što se to radi, šta će nam biti isprika? Šta će nam tad biti isprika? A znali smo, dakle, jer svaki čovjek zna šta je dobro, šta je loše. I kaže, mi iz oblaka vodu obilno spuštamo i činimo da uz njenu pomoć raste bilje i žito i bašće guse. Dan sudnji je zaista već određen. Dan sudnji, neka, Enize, Allah uputio to. Viš ti kako nam je, Alma, viš kako nam je Eniz provokator. Pa ja, bradu, eto, vidiš, kako mene? Vidiš ti kako je Eniz provokator. Je tako? Dakle, god njega vidim, on leži na krevetu. Stvarno, Enize, mogu bi nekad malo i ustati. Joj, Alma. Ima on neke crnogorske krvi, garant. Da. Crnogorke su najljepše cure. Aha, pa ne znam, šta fali Bosankama to, jare. Meni su opet Bosanke prirasle srcu. Ne, to je posebno. To je što se tiče ležanja, to sam zato rekao. Estakfirullah. Evo. Ne mislim ja na ono, Enize, ne mislim na ono. Mislim na kuckus, na... Doktore. Kaže, dan sudnji je zaista već određen. Allah dželešanohu zna kad je sudnji dan i tu vijest je sakrio od svakoga. Tako je, monahinja. I ljudi kada bi znali, život više ne bi imao smisao, ne bi se niko mogao ni radovati, ni živjeti, ni odgajati svoju porodicu, ni raditi nikakav posao. Zamisli, odeš na posao da zaradiš za svoju djeci, svoju porodici, da zaradiš hranu, da doneseš. Međutim, ta misao
Treseš se, jer ljudi će, na sudnjem danu će ljudi od straha pasti u nesvijest, svi. Ili će malo dijete koje nikada nije počinilo grije osjetiti od straha kada doista vidimo džehennem. Kada čujemo, zamislite kad se čuje vulkan, onaj strašan zvuk vulkana i strašna vrelina, sad sva vatra ovog svijeta je 9 puta prošla kroz vodu, ohlađenje, jer je džehennemska vatra 3000 godine zagrijavana i potpuno je crna. I ljudi će biti tu. I nema smrti. I onda čovjek, nekim sam za ucijenje, i onda čovjek promisli, subhanallah, pa Allah je odredio svima nama sudnji dan. Daj da se pripremimo, majka, sada ljudi se pripremaju za ljetovanje, ljudi se pripremaju za bilo šta, i za sve se pripremaš, ali se niko ne priprema za sudnji dan. Ili malo njih. Pa tu smo da se podsjetimo da jedan dio svog vremena, onoliko koliko nam treba Allah, da ostavimo vremena za Allaha dželešanu. Onoliko koliko nam treba, Selam alejkum. Alejkum selam, to kako. Alma, pozdrav. Pozdrav. I selam iz Almus, to be ja, kilje, brate. Albi, pozdrav, sesta. Da li se prima? Prima se, kako da neće primat. Šalim se, Alma, selam alejkum. A selam se prima. Alejkum selam. Eto, to be, kilje, brate Nesi be, halali mi, nisam trebao selam nazvati ovom menizu, nikako. I mene skira i brine me. Bacio me, brate, s nekim pederima tamo, Allah mu se smilovo. Evo, sad me istu pričam. A moj kilje, slušaj, kaže Allah dželešanu, inne jevmal fasli kane miqata, dan sudnji je zaista već određen. Dana kada će u rok punuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti. Dakle, ljudi će u skupinama dolaziti na sudnji dan, bit će proživljeni. Nema joj, hoće li biti, kako će biti. Proživljen si iz zemlje, izlaziš, čovječe, ja, ti, Alma, Eni, svi mi i kada čovjek, kada bude već svjestan toga šta se dešava, dolaze meleki koji su sad s tobom, koji su sad sa mnom, koji pišu svaku našu riječ, svako naše djelo. Donijeće registar naših djela, našu knjigu i kadat, evo, to je tvoje. To si ti radio na ovom svijetu. Adi, hvala familiju. I s tom knjigom... ja uz onog malog, Allah, ja mu vičem da mu se pomogne, no se vidi, nije dobro dijete. Bog te stvorio ko muško, ti oblačiš suknjice i Allah ti se smilovo. Kaže, ti nisi dobro u glavu, ja nisam dobro u glavu. Brate, dok nije bilo interneta i društvenih mreža, samo je porodica znala da ima neku budalu u familiji. Sad cijeli svijet zna. A te Enis zna najviše. A Enis posebno, on ih zna sve. Ovako, može li ovo kodavno biti jedna vrsta nikaba? Koje? Da. Da. Šta da? Da. A ne slibe, nemoj ti zezat. Slušaj, da li me vruće? Kilje, gledaj. Alma je pročitala pola Kur'ana. Alhamdulillah. I ako Bog da kad pročita cijeli Kur'an, bit će drugačije. Ide hatma. Znaš? Alma, skineš ti kad tu kapu? Kad niko ne vidi, skine. Da. Ne, nego ovdje na TikToku. A što? Marijana. I ne treba da niko za njen identitet. Alma se već sutra, može ako Bog da pokad kaže, i niko ne zna ni ko je, ni šta je i šta sad. Završna priča. Dobro, ne si be, ja sam nju viđao, druže, ima one majice baš otkrivene. Nema, nije to tako. Slušaj, ti gledaj od pola. A što ti to gledaš od pola? A ušta ti gledao Draganu, malo prije ušta sam ja. Ti gde, Kilje? Nije Greks, ne. Sa Lady Draganu. Aha. Kilje, ti gledaj od pola gore. Ne si be, ti si od ovih zlih hađija.
To be jara bi stakla. Jesi, To Allah. be jara bi stakla. Nesi me, ja mislim da si ti u mladost bio veliki kurva. Kide, zamisli da je rocker bio i motorista. Aj, Harley Davidson, joj, Alen Islamović, bijelo dugme nesi ti tipa. ima kilometražu, jarane. Nemoj me, tim putem to be jare. Nije, ali je fina, Boga mi je fina. Ja ne znam, ja sam te pratio bio prije. A ne, Ona se ti dugo nisi palila, jel Alma? Nesibe, A, no, jesi kao probao ti marihuanu? Pa ja vidim, a ja sam, sad se sećam te bio pratio. Jesi pušio trauka Tako nije duž. od cigara? Mala da Bog da me Bog ubio ako nisi, eto. to be ja, nemoj tako, brate. Da mene Bog Da ubio. nemoj tako da pričaš. Stani, brate, kako bio rocker brate, i tako da pušio pričaš. travu. Nesibe, ja jesam probao. I ja. Ja se ne sjećam, ja sam bio premlad. Ja sam bio premlad, ja se ne sjećam, ne sjećam se, brate. Nesibe, ja Šta je priznam, ja kurvi? sam probao, Kile, ja sam A. probao jedno 5 godina. Ja sam probao I jedno vidio šest- da je dobro i danas dan. Kako si probao? Ne, obraz. Ne, slušaj, ta spika, no, te proba, meni to nekako... Gled kako znam. Dagada. Ne. Ja sam čacilin, Boga mi sam probao hašiš, nisam travu. Par puta, 4-5 puta. Gluho bilo. Ali mi ne odgovara, Ja ti ne- Nesibe, zaspem odmah. Vidiš. Jedan divni Ja bum. se samo smiju. Ja kaki se smio, ja se ugasim, poslije se probudim, sve me boli živo. Jer Bog zna šta su oni meni radili dok sam ja spavao. Ima jedna anegdota, ta neka raja se vratila u islam. Ovo je zanimljiva priča, znači, baš ono, malo više su potegli i oni su pred jednog šejha, klanjali su akšam i sad ono, kako je ponijelo to sve, oni su doživjeli taj nešto posebno u namazu i oni pričaju šejhu kako su oni osjetili da lete nebesima, kako su ono doživjeli ko da vide meleke, kako su oni, kaže ovaj šejh, Allahu dragi, na koje ste vide reći. Nije, Dobro, nemoj- Nesibe, tebe je bolje, hvala Allahu što si to prekinuo, Boga mi. Jes, ko zna, nebo daleko stigu. Da, Enize, to nije to dobro. Ne, ti Nesibe, ti. A ja, ba, nisam... Stari, slušaj me Nesibe, si odjednom botalio travu, kurve, motore, sve. To be, jare mi, ne. Da se razumijemo. Ja nisam od tog posla. Hvala Nis sad. Hvala Allah, vratio se na Nisi. put. Ja te Što volim, jest, Allah. ja sam muziku volio i top. Dakle, to mi je bilo... I ono, nisam kaže, volim sve što mladi voli, ali mi se nije mi se dalo, znaš. Volio Hvala, sam što voli Nesibe. imali i veliki. Slušaj me Nesibe, ja mislim, Tako je. sve da si batalio žene nisi. Oko ti poznajem. Pa, brate... Ja kako ne- gleda. Gledaj, i ne bi trebao to. Musliman treba da se ženi. Treba da živi i uživa. I kad imaš suprugu, to ti je sevap. Imaš dobra djela s njom. Dobro, imaš suprugu, a kako se ti slažeš ovo što imaju po 4? Ako čovjek, uvjet da bi čovjek imao 4 žene, mora biti Da. pravedan. Uvjet mora biti pravedan. Ako spava jednu noć sa jednom suprugom, drugu je s drugom. Treću je s trećom. Kada kupuje haljinu, kada A kupuje... šta ona ne može prste. čekati 4 dana? Ja. Pa i ta žena koja uđe u poligamiju, poligamne brakove, svjesna je da mora. A opet, Čekaj, kontra bolje i 4. dan, nego čekat 44. dan, hoće se neki ljubavnik vratiti tamo od nekud, i opet nema nikakav status. Dobro, sad imaju ove igračke, ni ne trebaš im.
Nego Ali to je put, Kilje, to je put ka džehennemu, ne ide to, balans. Pa i to je put ka džehennemu. Mene je to Nije, kako. nije. Evo, slušaj me, bra. Allah mi imam rođaka mnogo blizu, ima 2 žene. Sobje živi. Jednu sedmicu dođe s jednom, drugu s drugom, ali tu nema mira, nije to rahatlik. To je laž. Gledaj, Sulejman alejhiselam, Solomon, dakle, bio je ono, mašala, sam takav. On je za jednu noć, to ćete naći u Bibliji, dakle, i ovo je hak istina, on je za jednu noć imao 1000 žena. Da. Kako 1000 jebut? Allahov poslanik. Sulejman, Solomon. Biblijski Solomon. Dakle, imate biblijske tekstove, ali isto tako... ime Sulejman. Što mi ne dadoš ime Sulejman? O, Suljo, brate, mili. Alma, kako se ti slažeš s tim, Boga ti to tipa? Evo, ne znam, sestro, imaš li muž ili da imaš muža, bil mu dozvolila? Imaće ako Bog da. Pa ne znam, zavisi kakav bi taj muž bio, ako bi stvarno mogao da izdržava 4 žene i da nijedno ništa ne fali, to bi mi bilo okej, ali ako... Da bi ti bre bilo okej? Da, bilo bi mi okej. Ma jebom, to si bi njega ubila na spavanje peglo. Ne bi, pa kje, brate, moj cijeli islamski svijet funkcioniše tako. A ne si be stani, a što onda nije tako da ti žena dovede 4 muža u kući? Kilje, hajde da se ne lažemo. Ovako. Na zapadu čovjek ima taj neko liberal, slobodouman i djevojka i muškarac imaju partnere za večera, za sutra, za preksutra, dakle i 15, 20, 30, ne 4. I muškarac i žena, ne 4. Nema više broja. Ne uživaju u tome. Ali kad je pitanju islam, gdje ta žena ima svoj status, ona zna da je supruga, da je voljena, da je čuvana, da je pažena, da je mažena, da je sve, a ne da se neko krije po nekom hotelu, joj, sastanak, žena, šta će, ako Miko sazna, ona je nigdje. I cijeli život je nigdje. Pa je li bolje da bude nečija supruga i drugi dan i treći dan, nego da bude na tom nekom... Sad je popularno stan na dan. Ne. Nismo svijeđani da zajednički praćamo račune, majka mu stara. Ma dru, ne znam, mene je to malo, nije mi to ni higijenski, nije ni... Ne razumijem islam, ali vidi paša moj. U povijesti čovječanstva bilo je samo 30 godina kada nije bilo rata. I veliki broj muškaraca strada u ratu. Pogine, kao, ostane supruga sa jednim, sa dvoje, sa troje djece. Jeste. Vi bi htjeli djevojku. A šta će ta žena? Socijala. Evo daj djevojku. Pa sad nema ratova, brate. Pa čekaj, ta žena ima svoje potrebe. Ona hoće muža, bolan. Ne treba joj pare. Ma ne treba mi pare, daj me o ženi, bolan. To je cilj islama. Da se ta djeca ne rastu na ulici, da ih ne odgaja ulica, da ne postaju narkomani, lopovi i tako dalje, nego da brine neko o toj djeci. Ne, Boga mi, nego vi hoćete što više da jebete, nemoj da se laži. Ja, to be, ja. O, be, Arabu, to be, mislim, ono... Nije ti ta. Dobro, vidi, mogu ja sad nešto da kažem, Kilje. Ajde. Pošto si to sad izjavio, ja ću da ti dam odgovor da nisi u pravu. Zašto? Zato što ti je Sino Nesigo objasnio da današnjem vremenu i muškarci i žene mogu da imaju koliko god žele za jednu noć, za jedan dan, za 5 minuta. Jel tako? Tako je. Zašto bi ti sad ženio 4 žene da bi kao imao da mijenjaš ako možeš da ih imaš 1000? A za to se ja i čudim. Ali tvoja je obaveza ako oženiš te 4 žene da svakoj daš po isto, da nijedno ništa ne fali. Da li si spreman da to obezbediš te 4 žene, a ne da bi dobio neko to zadovoljstvo koje si spomenuo? Ja ne mogu s jednom da izađem na kraj, a ne s 4. Ti u redu onda da kažeš da ne si želiš samo nešto. Svataš me, jer bi on tu... No vićem, ja ne sim ko on. Ja vićem, totalno ima drugi što, joj, pusti to. Pa da, opet je poštenije nego neko ko će tu neku ženu iskoristiti samo za jednu noć i ostaviti na ulici. Tako je. Realno. Ima druga stvar.
ono narodno kaže, gdje dvoje diše, treće se piše. Dakle, a šta kad dođe to dijete van braka, pa ta neka imao si vezu večera sutra i onda se desi da taj neko koji ovamo morališe, joj vi ste takvi, ubije jedno svoje dijete, drugo svoje dijete, treće svoje dijete, četvrto svoje dijete, jer je iz dana u dan ili iz noći noć bludničili i svaki puta začne jednom drugi omaklo se, kaže. Ali se izvrši abortus. To je ubijanje djece. Subhanallah. Grozimo se kad to tamo nešto čujemo, a spremni smo na svakom čošku, joj vidi je dobra, i de to. Pa majka mu sada ne ide tako. To ne ide tako. Ako imaš slobodu, svaka sloboda ima i ograničenje, a ima i odgovornost. Tu svoju slobodu koristi do granice da ne nanosiš štetu nekom drugom. Evo ti, na primjer, ova Enis naš. On bi više voleo dovesti drugu u kuću da smije, Allahom si kunem nego sve. Da on hoće dovesti ženu, da nam ne dođe onaj Abu. To će biti problem, bolan, ako Abu dođe. Aj, da mi ono iši bati konopca. Slušam, ono je se vam prebit. Ali vidi, Kilja, ja opet kažem, i ovako, evo, par puta sam razgovarao s njim. Evo, sinoć kažem, može čovjek biti peder. Ako je peder, nemoj biti pederčina, bolan. Ako si seljak, nemoj biti seljačina. Da neko ti se ismijava, ti će ovo, dakle, nemoj to raditi, bez obzira koje je u pitanju. To je jedna stvar. Druga stvar, to što čovjek radi, mora znati da ima odgovornost. Sutra, da time što si izašao ovdje, što sam izašao, da na takav način odgajamo jednu novu generaciju koji će gledati u Eni za mene, tebe, on kaže, pa kad oni mogu, i on ti postane taj uzor, kaže, mogu i ja, idem to i ja. I on sebe vidi kao, ja sam uspio time što se oblači kao žena. NN osoba, taj neko. Meni svi kažu da mi je lijepo ovo. Lijepo, drugo. Lijepo, mašala. Jedna posebna stvar, ovdje ističem. Ono što su kazali veliki psihoanalitičari, i Sigmund Freud, i Jung, Carl Gustav Jung, i Adler, i što uopće, dakle, uvijek se dešava ta devijacija ili trauma iz ranog djetinjstva, gdje roditelji zakažu u odgoju svoje djece. Pa imamo, dakle, to devijantno ponašanje danas oko nas. Da taj neko se oblači u ženu, da taj neko je narkoman, da je taj neko kockar, da je taj neko bježi od kuće, da je taj neko silovatelj, da je to neko ubica. Uvijek su ključni je problem roditelji. Da. No je gravota što njega babo nije tuko češće i više. Metoda, nije to metoda. Skorpione, adi moja, hvala. Sa djecom, djeca su poput spužve. Vidio se, dakle, sunđerna spužva i ti što više sipaš vodu, ona prima u sebe. Dakle, dijete gleda oko sebe i prima. Gdje je ona mogla gledat u jelak tešan, odakle on? Gdje je on mogla gledat u? I tekako je mogao vidjeti takve stvari. I gdje su mu roditelji pokazali svojim životom, svojim riječima, svojim ophođenjem, šta je najgore i šta je zapravo, ko će doživjeti najveću kaznu na sudnjem danu? Munafici. Oni koji jedno govore, drugo rade, treće misle. Dakle, onaj koji nešto obeća, to ne ispuni. Dakle, pazite, onaj kome se da nekakvo povjerenje, on to izneveri. Dato, nama je Allah dželešanu dao povjerenje da odgojimo djecu. I to čovjek izneveri. Nema vremena za svoju djecu. Ima vremena za utakmicu, za serije, za šoue, za zvijezde Granda, za trči tamo, trči vamo. Koliko se razgovarao sa svojim djecom? Zapitajte se koliko roditelji razgovaraju sa svojim djetetom. Ali ne ono, sine, šta si dobio u školi? Ne. Da svom sinu, svojoj kćerki, budeš roditelj. Da kažeš, najbolji prijatelj. Da u tebi tvoja kćerka, tvoj sin, vidi najboljeg prijatelja. Da ti mogu sve tajne otkriti i pitati, babo, kako ću ja sutra kroz život? Taj neko ko zakaže na takav način,
dijete je prisiljeno da traži sugovornika na ulici. A ulica je takva. Ulica je takva, haj ti s rajom, haj s rajom, znaš kako onaj kaže, kad je upo onaj u plaćnu raju i bunario po tramvaju, znaš, kako ide ona pjesma opjevano. Znaš, ajde, ona zabrana pušenje. Ma da, mi imamo tu mogućnost da živimo svoj život na način kako nam je Allah dželešanu propisao, da sjedimo, a to je prije svega da vodimo brigu o svojoj duši, svojim tijelima, o svojoj porodici. Da, svaki čovjek ima potrebu i seksualne potrebe, to utoli svom braku. I svaka žena. Dakle, ali nemojte prelaziti granicu mimo toga. Ostvarite tu harmoniju, to unutar jedne porodice, odgajajte jednu novu generaciju. Djece koja će biti, mi se sad svi mi brati, joj vidi, kaže, užasni su. I svi mi lako je gledat nekoga tamo i kazat, vidi ga. Pa svak čovjek mora pogledat sebe i svoju djecu. Lako je ukazat tamo taj neko je takav, ali svo to se vrati isto bumerang. Pa nas lupi, joj, kaže, šta sam radio. Ljudi ovdje, ne znam, da ne bi nikoga prozivao. Ode u dijasporu, radi 10, 20, 30, 40 godina, kaže svojoj djeci da zaradi, napravi kuću, da napravi garažu, da kupi auto, stan, sve. I odjednom, puf, šta? Izgubio je i sina i kćerku, sinu postao narkoman, kćerka se, ne znam, udala za nekog, ko zna, huda, pucama. Kaže, joj, vrati mi djecu, pa živ bio, ti nisi nikad imao svoju djecu. Ti si imao ta svoja 4 zida i poklanjao si ljubav, način, misliš da se djeca može kupiti novcem. Dijete hoće ljubav, dijete hoće razgovor, dijete hoće pažnju. I taj neko na kojeg danas upiremo prste, njegovi roditelji su zakazali. Mi vidimo danas niz tih malih tiktokera koji se, onaj na spidu, onaj kocka, onaj drogu radi, onaj otvoreno vara. Subhanallah, šta je ovo? Sve devijantna ponašanja. I što je najgore, to je gledano, top gledanost. Znači, zamislite samo kakva će nova generacija biti djece koja se odgajaju na ovakav način. Ne si be ja ovame ubacio onog Abu Dabija jebo ga on ovom prilikom, da kažem, gospodin Edis. I kad me on dodade, ja imam 500 ljudi. Da, sad se slažem. Što izađe Abu Dhabi, ja imam ko obično, 170. A ti, Enize, ti ula Amir iz Tešnja. Rade koji znači nečim ispisan ili je to čisto estetski. Danilo Milošević, svi Allahovi poslanici, pita me Danilo, živo me zanima da li je taj stil brade koju nosiš nečim inspirisan? Da. Naš voljeni Isus je imao dugu bradu. Mojs je imao dugu bradu. Abraham, Ivan Krstitelj, Muhammed s.a.v. Svi Allahovi poslanici su imali dugu bradu. I to je ono... da vas poselanim odovom. Haj živio. Haj živio, Alma, vidimo se. Hajde, salamu alaikum, Kine. Hajde, dok nije Enis nekoga... Neću, čekaj. Neću bacivati nikog. Sve, koji mi je onaj... Enize, nemoj da bude opet, nemoj molim. Neću. Enize, znam te, halo. Neće, pa obraz. Neće 10, 14 će lever sad. Evo nas, Saš vidjeti. Radio Mileva. Alo? Evo. Dobro večer. Mileva. Molim. Dobro, ti možeš palit kameru. Nemoj palit, neka, ne moraš palit kameru. Trenutno sam stavila sliku, boga mi, baš sam umorna. Ja stvarno pogodio radio Mileva. Samire. Pozdrav ekipo. Biće Samire to. Kako ste? Mislim da su Brkove, ne, Danilo, ne. Brkovi ovaj dio je neprihvatljiv iz razloga što treba da bude higijena, da čovjek može jesti, piti bez da mu smeta u ustima. Tako da, dakle, naši voljeni poslanici, proroci
Isus a.s. imao je dugu bradu, Mojsije, Abraham, svi oni su imali... Znači, Jenić mora da obrije brkove. Brkove mora skratiti, u smislu ne smije prelaziti tu liniju ustana. Da. A gledajte, Allah poslanik kaže, brkove kratite, bradu puštajte. Dakle, to je kazano u imperativu. Ja, vidiš. Tako je, muškarac bez brade nije, ko da je žena. Nije muško. Mislim, kako bi žena ono doživjela, ko da ljubi drugu ženu tu obejarabi, bez brade. Konjera, budala na kvadrat, na treću, na kubnu. Ne možeš ni izvagat kolika sam budala. Mileva, Molim. jesi ti kad palo Žao mi te način. Pa da li sam nekada? palo iskušenje da poljubiš ženu? Ne, nisam nikada. Opet pitam. Denize, ti nagovaraš na zlo. Ne, ja je pitam da li je kad. Pa nemoj onaj... Nikad nisam imala te... Nije tu je Munahanja je ovdje. Udar I je rekli smo da je- nešto monasima. Ha? A ne smiješ miješati, ne smiješ to ti tako, moraš to prvo Ne miješam, voda je. Dobro. Ne miješam ja. Tako je, huiziju, tako je. Ali opet ne u potpunosti su... Eto, pa hajde, ostaćemo na tome. Ja, to bera, vidi, sahranili bi Monahinju, ona je tu još uvijek. Mileva, Molim. Znam, žuti kapicu, Ti mogla ali ne biti samo četvrta žena kod nekako, jednog puno se druži sa onim Ne. devijantnim likovima. pa što? Pa ja ne mogu da se sastavim sa jednim, kamoli da budem četvrta rekao. Ne znam, ja poštujem te svačije, da kažem, i što se tiče i poveri i odluke u životu i sve to, ali ja sebe ne vidim u tome. Jesi ti sama, Mileva? Jesam. Ajde da smuntam, ne smuntam, ajde da sredim, ne si. To be ja Da li središ? Ajde sredim, ne si. To be ja rebice. Bilo to be ja. Možda jedno pitanje za Radio Milevu. Naravno. Ovako, recimo da imaš opciju ili da se nikad ne udaš ili da budeš četvrta žena. Šta bi izabrala? Da se nikad ne udam. Znači, ostala bi tako sama, bez djece, na primjer, bez braka, bez muža. Nećemo. Ne, zato što imam, vidi, da me ne shvatiš pogrešno, ja to ne govorim da je to nešto ružno, ako to nije moje opredeljenje ili da ja to ne podržavam u tom nekom smislu, ako to je nečija želja, razumeš? Ja nemam protiv nečija želja i volja ništa, ali prosto sebe ne vidim, nekako smatram jedan čovjek, jedan život, to tako gledam i prosto ne mogu da, ja razumijem da muškarac ima 4 žene i da svako je apsolutno isto da pruži u životu, da je na isti način, ali prosto ja sebe ne vidim u tome svemu, ne bi mogla da se vidi. I radije bi bila sama u svojim nekim fantazijama. Znam, Mileva, A čekaj, ne molim te, a šta ćemo, dakle, hajde, nećemo imati onaj povez preko očiju, pa da čovjek kaže, znaš, to se ne dešava. Svjesni smo da je tu svudi oko nas blud, nemoral, gdje ljudi svakodnevno, svaku noć, izlasci, koncerti, ljudi, dakle, čak se napiju, ne zna ni s kim spava. Napije se, on ne zna ni s kim je završio u krevetu. I sutra, čao, vidimo se, čak se neće se ni pozdraviti, kao ko si mi ti. Neću mi dati broj telefona, kao ako sam ti dala, neću dati broj telefona, do te mjere. Ali dakle, kad je u pitanju brak, gdje ta žena ima sigurnost, odgovornost, gdje ima, ako Bog da, nekoga koji pazi, koji voli, koji štiti, koji čuva njeno dostojanstvo, ko će odgajati njenu djecu, na koncu, ako ćemo opet ići mak na konac, Allahovi poslanici kao što je bio i Abraham, i Davud, i Solomon, imali su više žena. Svi Allahovi su imali više žena. Dakle, Jakov koji je otac Jevreja, imao je više žena, od tih više žena je imao 12 sinova, i od tih 12 sinova je nastalo 12 jevrejskih plemena. Hoćemo kazati da ti proroci koji su bili uzori čovječanstva, da su oni bili nakaradni, da su oni bili nešto što treba odbaciti kao takvo, ako ih je Bog uzeo kao primjer,
dobrote. Jesmo mi to izmislili toplu vodu? Jel se to može izmisliti neka nova topla voda? Znate kako, ja opet kažem, ja poštujem sve, svačije ono u što veruje i način na Evo koji nesi behafura te stvari. posalamio. Znači ja nijednom momentu nisam rekla da je to nešto, Slavka je, brate, nesi. da osuđujem tako nešto i da ne podržavam, ali samo kažem da kao sebe ne vidim ni ono da se ne vidimo nikada, a ne vidim ni u tome da budem četvrta žena. Znači, apsolutno ne podržavam odnos na jednu noć, idi mi, dođi mi, da se više, apsolutno ne podržavam, ali isto tako ne bih sebe, opet kažem, govorim u svoje ime, ne kažem da je to loše ili da to ne treba da se radi, znači svako prema svoj onako osjećaju treba da radi i da funkcioniše, tako i ja. Opet kažem, ne vidim sebe u tome. Marijana, ti sve što znaš o našem tomu? Enize, konačno, evo, ja sam promijenio mišljenje da Eniz uvijek dodaje nekoga ko nije razvio Mileva, ipak ima onaj smislenih stvari, mada eto, dakle, ne slažemo se, ali je ipak govor je smisleni i nije provokativan kao takav. Opis jednog poligamnog braka, islamskog braka, ne smije taj muž imati svoje 2 supruge ili 3 supruge istu noć u istoj postelji. Ne. Svaka ta supruga mora imati svoju sobu, svoj prostor za život i što je najvažnije, svaka ta supruga, odnosno suprug koji je spreman na poligamiju, dužan je da kada kupi jedan poklon jednoj ženi, da kupi za sve i drugo i treće i četvrto. Dakle, ne smije biti nepravde u smislu da ta jedna ima više, bolju sobu, bolju odjeću, bolje bilo šta u odnosu na drugu i treću. Znate što je meni samo apsurdna jedna stvar? Što eto recimo na ovom TikToku kao platformi možemo da primetimo da se jednostavno vade stvari iz vere, da ljudi sebe nazivaju vernicima, a da vade stvari iz vere kako im paše. Ja sam pravoslavne veroispovesti, ali imam i prijatelje koji su islamske veroispovesti, jako dosta znam o tome, znam i tome kako se ponašati prema ženi, da nema rukovanja, da nema tih nekih stvari koje kao musliman trebamo kao da poštujemo, jel? A to se najmanje poštuje, to se ljubaka, to se cmače, to... Znači, ljudi bukvalno vadi iz vere šta im paše i ja to ne mogu da nazovem vernicima, jer ja smatram da je svaka vera jako duboka stvar, do toga da se ide do paranormalnih stvari, da ljudi koji nisu u veri u potpunosti ne znaju u suštini šta je vera. Bravo, Mileva. Vidi, odlično zapažnje, s tim da ne znam koliko poznaješ Islam, Mileva, radi se o tome da ne postoji, molim te, radi se o tome da ne postoji 2, 3, 4 ili više vjera. Jedna je vjera. Ako mi kao današnji muslimani znamo da je Allah dželešanu poslao Isusa sa istinom i da je on Allahov poslanik i da je on Allahova riječ i da ga mi muslimani volimo i da volimo apostole i da volimo Mariju, dakle i da smo mi na tom istom putu na kojem je bio Isus. Mi smo na tom istom putu na kojem je bio Mojsije, David, Solomon, Ezekijel, Zaharije, dakle to je taj put. I jedna je vjera, Bog nema Boga... Nemojte da me shvatite pogrešno, oprostite, zbog mog načina izražavanja, ali nekako uvek se to samo po sebi i na ovoj platformi uvek se to nekako odvaja. Ja opet kažem, jedan je Bog, ali ljudi nekako samo inicijativno to razdvajaju, pa nekako i ja samo po tome što nekako uđe u uši, bez obzira šta ja mislim i kako je moje mišljenje samo u tome, ali definitivno vam kažem to što primećujem ljudi su zaista plitko u veri, zaista, evo recimo što ja mogu iz mog primjera da navedem, mi jako retko idemo u crkvu samo kad je najteže ili kada nam je neko bolestan, kada su mu posljednji trenuci u životu i tako dalje, gde mislim nekako ljudi se vređaju po pitanju vere, a ni sami nisu u istoj. Da li me razumete šta hoću reći? Odlično ste primijetili. Sebe smatraju vernikom i uvreda im je kad im neko kaže
ti kakav si ti vernik, što zaista ako neko ispija alkohol, ako se ponaša kako se ponaša, ako jede prasetinu koja je, opet da odvojim, i u pravoslavlju zabranjena, isto kao u islamu, i takve stvari radi i skrnavi, da li je to crkva na takav način svojim ponašanjem i svojim odlaskom, da li je to džamija, da li je to crkva, uvredi se za Boga kako on nije vernik i ovo i ono. Znači, ljudi zaista ne znaju šta je vera i šta znači biti u veri. Da, na dva mjesta. Onda dolazimo do situacije da mi pričamo o 4 žene, o 4 supruge, da im svakoj treba dati jednako i tako dalje, a oni nemaju svakodnevno poštovanje prema majci, prema sestri, prema bilo kome ovde, ali me razumete? A pričamo o nekim brakovima i nečemu što je svetinja. Ne znam. Samo da, dakle, ljudima koji su tu kršćani, hrišćani, iz Biblije, pročitam ovo što je kazala Mileva, kaže, a svinja zato što ima razvojen papak, a ne preživa, ona je nečista za vas, ne jedite njezino meso, niti se dotične njezine strvine. Dakle, to čak se kršćanin koji vjeruje da je Biblija za njega Božja knjiga, ne bi smio ni dotaknuti strvine svinje, a kamoli da je jede, jer je nečista. To je jedna stvar, ali ti kaže, čekaj, pa to je ono nešto što je odbačeno. Kojemu Isus sam u Bibliji kaže da nije došao da dokine zakon. Međutim, pojavljuje se jedan lik kasnije, neko koji je mrzio našeg voljenog Isusa, neko koji je mrzio naše voljene apostole, koji je se borio protiv vjere na takav način, koji je ubijao prvu generaciju vjernika, to su dakle one esene ili judeo-kršćane kao takve, i došao je na ideju da on sam kao prihvati kršćanstvo i kaže, meni Isus dolazi i mene Isus podučava i ja donosim novi vjerozakon. I kaže, odbacuje se zakon. Od tada kršćani se više ne obrezuju, od tada kršćani slave šabat nedjeljom, iako je šabat bio subotom, od tada kršćani jedu svinjsko meso i niz drugih stvari koje je, dakle, starim zavjetom bilo propisano za sve. Znate kako je i kodeks, mislim, i samo oblačenje isto važi kao i da. Apsolutno isto i haljine i odori, šta ja znam, ali nekako, ne znam, živimo u tom vremenu kada šeitan radi svoje, očigledno, i kada jednostavno pravi to što pravi ovde. Molim? Broj 20. Gdje ćeš huizioniti? Nemoj, ja revic to okvrlo, nemoj. Nije. Enize, sela mi te žuti kaputić i kaže da moram činiti nešto da se popraviš. Allahu ekber, kaputiću. A ne kaže, imaš veliki problem. Ja to vrlo lako riješim. Ako Bog. Nadam se. I hope so. Dobro si primijetila da to, dakle, doista se ne može parcijalno uzimati vjera. Vjera, dakle, Bog postoji i ne možeš uzeti dio kao ovo meni odgovara. Vjera nije švedski sto. I ono dođe, joj, kako je ovo divno. I, nažalost, mnogi muslimani danas na takav način poimaju islam. Ovo je meni dobro, ovo je meni divno, ja sam... I svi ode da kažu, ja nikom ne mislim loše i moje je srce čisto. Molim? Kako to da ljudi kažu, govori o čistoći svog srca, jer to imaju neki domesto, znači... Znate kako to meni deluje? Isto kao kada neko kaže, ja sam dobar čovek sam za sebe. Eto, to meni tako deluje. Pustite da drugi ljudi govore o vama, o vašim delima. Zašto, kako možete sami, ja sam dobar čovek? To ne možete vi sami da tvrdite to. Znači, meni, evo recimo da vas ja pitam. Ima osoba na TikToku koja vređa sve, ponižava, najstrašnije uvrede i onda, to je preuzela je veru zbog momka koji je islamske veroispovesti, zbog te ljubavi prema njemu i ostala je, da kažem, u veri. Onda vređa sve žene po TikToku i kada izvređa dobro, kada izvređa onako redno, onda se pokrije. I pokrivanje traje 7 dana i onda se opet otkrije, ide u bikini na plažu. Vi recite meni, kakve je to vernice?
A, je li to na... Vjera nije nešto što se nasljeđuje. Prvo što je Allah Đelešanuhu naredio nama, cijelom čovječanstvu, To na lanca, Mileva. ikra bismi rabbike ledhi halak. Uči, čitaj. I obaveza svakog vjernika, onaj ko je normalan, ko zna razlikovati šta je dobro, šta je loše, ko zna da ovu glavu koju imam nisam ja sam sebi stvorio, niti sam milijarde ćelija u oku, različitih ćelija u oku, sam sebi poredao i povezao jednim tankim živcom sa mozgom, očni živac koji mi pruža mogućnost da se sve ovo vidi. Dakle, to nam je Bog dao. I taj neko ko to pojmi, onda mora znati da ima stvoritelja koji ga nije uzalud stvorio i koji je dao program življenja. I taj program življenja ne možeš uzeti parcijalno, ne možeš ga živjeti danas, jer Bog je oduvijek i zauvijek. Bog je oduvijek i zauvijek. Dakle, nažalost, mnogi Bošnjaci doživljaju islam uz Ramazan. Dakle, poste, klanjaju, ide u džamiju uz Ramazan. Ramazan prođe ko da je neko to berbi isključio Allaha, nema Boga i je Boga. Nažalost, mnogi krišćani misle otići nedjeljom u crkvu i zapaliti svijeću i to je vrh. I sve je oprošteno, ja. Kraj! Ili kao otići nekom svešteniku ispričat šta je počinio od grijeha i kao, pa taj grijeh koji si ti počinio si na način da si svog susjeda opsovao, da si mu uradio nešto. Nemoj ići svešteniku kada ti oprošti grijehe, idi tom čovjeku kojem si nanio zlo. Onom si ukru, onom si opsovao, onome si, dakle, tog čovjeka tražio oprost. A ne da ti taj neko oprosti grijeh, to što si ti činio svojoj porodici, maltretirao suprugu, djecu, roditelje, i ljudi kaže, plati, otiđi, daj za crkvu, daj za ovo. Znam, Future, govorim i o jednoj i o drugoj denominaciji i drugim stvarima. Riječ je dakle o toj nedorečenosti da ljudi nemaju pojam Boga, da ljudi nemaju pojam šta je to i da je Bog odvijek i zauvijek. Da nas sve vidi, da nas sve čuje, da sve zna i da ćemo se njemu vratiti. Da ćemo se vratiti i da u toj knjizi dijela koju pišu anđeli koji su sad s nama, neće stajati, Nesibe, znaš, rekao ti Eniz ili Alma ili Mileva, nego će biti moj odnos. Šta sam ja rekao, šta sam ja uradio, isto tako za svakog od vas. Šta je taj neko? Da. Znate, često čujem rečenicu, ja se samo Boga bojim. Samo se Boga boje, a onda rade sve da ne smije ispred njega stati nekada u životu. Znači, to mi je isto paralela jedna. To se krije, to je paravan.